Šta je? Idi. Hej, čao. Zdravo svima, dobrodošli nazad na naš kanal. Danas je 31. januar i danas smo odlučili da bojkotujemo markete, restorane, benzinske pumpe. Time da izrazimo protest i nezadovoljstvo protiv vlade i visokih cijena. Tako da ako bojkotujemo restorane i supermarkete, nećemo da bojkotujemo naše zdravlje. Tako da smo odlučili da prošetamo malo kroz šumu, kroz prirodu. Nalazimo se nedaleko od tuzlanskog naselja Solina. Tako da šetamo. Pozdrav svima. Nećemo, hajmo hodati. Jeee! Jeee! Pa nema niko da te gura. Jeee! Da te guram? Hoćeš da te snimi malo? Why not? Hajde ako si dan, hajmo. Dedi! Drži se! Dunga, nema nećeš. Eto sad se gor spusti ako možeš. Evo ti još ostati sad tu. Hoćeš? Dunga. Drži se ti dunga. Dunga. A ja skinem ti nosa u celim. Dunga. Opa! A? A ne mogu ja. Hajde. A? Drži se. Dosta. Ajmo šetati. Tara, gdje si ljubav? Rijeka ima. Da. Ima rijeka. Ha? A nema riba, jel? Nema. Ribice, gdje si? Pa nema ribice. Nema riba. Morila. Hajde, evo još malo pa smo stigli. Čuj Tara. Evo još malo pa smo stigli gdje je crkva. Hajde. Hajde, moramo hodati, evo još malo smo stigli. Hajde. Hajde, malo smo u prirodi ovdje, hajde. Malo smo pobjegli iz grada, hajde. Ping. Hajde. Jesi umorila? A kako ćeš se gore skroz speljati? Da nema šanse, hajde. Hajde. Trebaš puno da se... Hajde, hodaj. Hajde. Misliš da se gore možeš penjati ovako sve gore? Jel možeš gore? Skroz gore, onda obiđemo okolo kroz šumu i spustimo se dole na cestu. A mama je umorna, hajde nećemo, idemo gore samo gdje je crkva, hajde. Stigli smo skoro. Wow. Vidi Tara, priroda. Nema niko. Look the church enough. Hajmo gore, vidimo da možemo sjesti gdje ispred crkve gore, hajde vidim. Hajde.